wa mohoro. Encourage him to go Kuna mtoto alionekana kwa maji akiwa amesombwa na maji. Hata kanisa ilienda. Sasa sisi kama washirika wa Jesus Covenant Ministry, kesho hatuendi kanisa, tutakaa nje. Sawa. Aikari magana mere ya soko mjinga Isiolo gutigwo magitara hathara thutha wa muiyuro wa mai. Andu ana gukua mutino-ini wa barabara mwena wa Kahawa West. Muda ici thejiro inyanya ni cito na ngicoka thutha date 5 November ni kwathenjirwo bunda ithano, date 6 December ukithenjwo bunda kenda, no muthi date 17 kwathenjwo bunda kenda. Na digiri inyanya gukorwo ithenjetwo mwena wa Mwea county-ini ya Kirinyaga. Damin ne ageire kene ndomereri ya uria wari munini wa president Gachagua ati muturire wake uri hatikaine ya kugerwo ngero maita maiganona akiaria ri county-ini ya Mombasa. Amina ugite ati Gachagua ni atarirwo ni munene wa borithi andikithie ndomereri ceceni-ini oro yothe ya borithi riu akimwira atige kuheana ndomereri nyumba-ini na nenda-ini cia mohoro toria twamenyithio ni Mora wa Ndungu. Thiko inya hetoku uria wari munini wa president Rigathi Gachagua ndomereri-ini iria acabithirie nenda-ini ciake kiumbe cia ukinyaniria ni ataririe kuri ni matatu maria police station. And I associate myself fully with the sentiments of the Inspector General and encourage him to go and report the matter to his nearest police station. And he will be treated and accorded assistance just like any other citizen of this country. Hideni ori Amin ni akirite mukode ripoti yegiye ugethi wa ciiga cia andu uregomeire thibitari cia Medihill kuria ugite maabitha a DCI ni mararumanira na uthuthuria ni urathie na mbere. I may not be able to really comment on the implications of the chairman, that is outside the purview of the DCI. But in terms of the allegations of the organ harvesting, that is a matter we are taking very, very seriously. And we shall go to the bottom of it. Uge uyu ukite thiko imwe kuma thirikari kugera ministry ya ugima wa mwiri kurugamia mihango yothe igimaine na guthinjwo na ucenjania wa higo thibitari-ini ici. Andu-ini ha Kameme TV retore kwa ni Mwaura wa Ndungu. Tugithie na mbere ni ati aikari magana mere a itura ria soko mjinga county-ini ya Isiolo matigetwo magitara hathara nene thutha wa mbura nene kura mwena uyu na guthereria indo cia mamilioni ma mbeca hamwe na mahiu mao. Muthi ya rangi Maji ndio nililala na maji mwenyewe. Na mimi nikiwete, sio naona bila si ya watu na kitu hata chakula ya kukula. Wakati maji yalikuwa yanateremka, kuna mtoto alionekana kwa maji akiwa amesombwa na maji na hakuokolewa.
serikali hii tatu deratara kuona indo ciao ni irathukangirio ni mai. Kuna mbanda za unga, kuna michele ambayo imeharibika huku ndani, kuna sabuni, kuna spaghetti, kuna vitu mingi, na hata huku ndani kuna ngunia za mahindi, kuna za jage ambazo zimeharibika. Kwa hivyo sasa wakati nimekuta chakula yote liko maji, sijui nitaanza wapi, sijui nitafanya nini. Kuna watu walikuwa naonda zao, sijui naenda kuambia nini. Masufuria, vikombe, sahani, mimi hakuna kitu nimeachiwa, zote zilienda. Hata ukiniangalia vile niko na matope, tulikuwa tunajaribu kuokoa zingine asubuhi na zimeharibika zote. Gukiri uguo ni moritie thirikari ikemetukine mateithie guku magitetia darasha iria iri mwena uyu iria maugite yakirwo uria itafatie. Tujaifurahia hii serikali, tujaiona kitu, tujaiona matunda. Ile kitu tungesema serikali, kwa sababu tunajua kuna pesa inatengwa ya dharura ya dharura ya kusaidia maskini. Hiyo pesa tunataka wakuja watusaidie sisi hapa soko Mjinga. Jumapili wanaenda harambee kuchangia makanisa. Sasa hii wateremka upande ya Isiolo wakuja wajione ile kitu iko Isiolo. Kitu kingine ni njaa. Mara kwa mara tumekuwa tukilalamikia hii Kia omothe mutino-ini wa barabara uria ukuruhanirie ngari nini muthemba wa Suzuki na rori ya thabari ndaya barabara-ini ya Kahawa West guthie Membri. Kuringana na riboti cia borithi, rori iyo ikumite mwena wa Kahawa West na riria ikinyire hakuhi na muthiururuko wa barabara ya Ruiru barabara-ini ya guthie Kiambu, kana barabara iria nyitithanitie bara ya kuma Ruiru guthie Kiambu. Ngari iyo nini yaringa rori iyo na andu aya na aria moima ngari-ini ino ya Suzuki makua hau na mĩĩrĩ yao nĩ icokire yatwarwo mocarĩ-inĩ ya Thika General Cargo taũni-inĩ ya Thika. Tugakihoera thayo muingi family cia aria magikwireire mutino ucio na tugakiuria akenya mathio na mbere na kwimenyerera barabara-ini. Kanjũ ya manathi nĩ rutite mukana kuri thukuru iria ikoretwo ikiheana kothi itakinyanĩire na itahetũkĩtio nĩ kanjũ ĩno. Ndũmĩrĩri-inĩ yao kanjũ ĩno yugĩte ndĩgwĩtĩkĩria wĩra wa ũnathi ũcabicũrwo ta ũrĩa twa ciĩgimaine na mathomo na ikahĩtũkio nĩ kanjũ ĩno. Mukana uyu urutitwo thutha wa kanjũ ĩno gũkũrana kũrĩ na imwe cia thukuru iragathĩrĩria kothi ici ona thengia wa gũkorwo itahĩtũkĩtio. Uria wari president kiama-inĩ kĩa manathi Alfred Obego nĩ orĩtie thibitarĩ kũgĩa na ũigĩrĩrĩki na gũthũrimaga ũkinyanĩru wĩgiĩ arĩa marehokerwo arwaru itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra arwaru nĩ mamũkĩra motungata makinyanĩru kuma kũrĩ itemi people who are not skilled to perform the same service. Mwandiki munene ngwatanĩro-inĩ ya manathi Seth Panyako nake nĩ orĩtie kanjũ ya manathi gũthuthuria na gũkũrana thibitarĩ hamwe na thukuru
kũgathĩrĩria mathomo ma ũnathi itemi-inĩ we as a professional, we come and pick up and say, hey, this institution was shown in this media offering this program. Is this program licensed? Is it a proper program? So that by doing this, becomes a collective responsibility of all Kenyans to protect themselves. Handũ-inĩ ha Kameme. Exceptional innovation for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People